Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Munkundire tugaruke kuri iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, naho ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC zaguye mu mutego wa drone, benshi bahita bahasiga ubuzima hariya i Murenge. Turaje tugende turebera hamwe kubirambuye kuri iyi nkuru. Reba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu. Amakuru aturuka mu misozi miremire y'Imurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko mu gicuku cyo kuri uyu wa gatatu ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zagabweho igitero gikomeye cyabateye igihunga, bamwe bahasiga ubuzima maze abandi barakomereka. Nk'uko amakuru atangwa n'igitangazamakuru Minembwe Capital News abivuga, mu rukerera rwo ku ya mbere Mata 2026 mu duce twa Ruhemba, twa Rubemba, Gakenke, Mikenge two muri segiteri ya Tombe niho hagabwe ibitero byifashishije indege zitagira abapilote drone kibasira izo ngabo mu buryo butunguranye. Umwe mu baturage bo muri ako gace waganiriye n'itangazamakuru yagize ati guhera saa 9 z'urukera kugeza saa 11 z'igitondo humvikanye urusaku rw'ibisasu bya drone bihitana abasirikare benshi, abandi barakomereka bikomeye. Bamwe abasigaye bahise basubira inyuma kibono mamaguru. Nubwo hataramenyekana neza abagabye ibyo bitero, hari amakuru agaragaza ko bishoboka ko imwe muri drone z'izo ngabo yaba yarayobye igatera ibisasu ku ngabo zayo hamwe n'iz'u Burundi. Icyakora nta ruhande na rumwe rurabyemeza ku mugaragaro. Bibaye mu gihe ku mugoroba wo ku itariki ya 31 Werurwe 2026 indi drone bivugwa ko ari ya FARDC yateye ibisasu mu matungo y'Abanyamurenge hitana inka zirenga 60, izindi nyinshi zirakomereka. Ibi byongeye kuzamura impungenge z'abaturage ku ikoreshwa ry'izi ndege mu bice bituwe, aho bishobora guteza ingaruka zikomeye ku buzima n'imibereho yabo. Abasesenguzi mu by'umutekano bagaragaza ko ikoreshwa rya drone mu mirwano yo muri aka gace rikomeje gufata indi ntera, ariko rikaba rinatera impungenge ku buryo rishobora guteza impanuka no kwibasira abatari ku rugamba. Aya makuru kandi agaragaza uko umutekano ukomeje kuzamba Imurenge no mu bice biyikikije, aho abaturage bakomeje kubaho mu bwoba hagati y'imirwano idashira n'ibitero bitunguranye byibasira akarere kabo. Reba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo ujye ukomeza ukurikira amakuru ya Deep News TV tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza.